Daihatsu Terios TX Adventure manual transmisi 1,5 cc tahun 2014. Toyota All New Avanza Veloz 1,3 manual transmisi tahun 2018. Daihatsu Grand Max Pickup 1,5 AC PS tahun 2021. Toyota All New Yaris 2014 1,5 cc automatic tahun 2014. Toyota Avanza G 2012 manual transmisi 1,3 cc manual transmisi. Yeah.